tuze turebere hamwe ama ekipe 16 akina Rwanda Premier League uko imishahara yayo iteye. Rero wakwati uko ama ekipe akina 10 uko amakipe 16 akina Rwanda Premier League ahemba bingana gute cyangwa se arekura amafaranga bingana gute, kankora icyo bita countdown cyangwa se kubara kuva kwihemba amafaranga makeya ujya ku ekipe ihemba amafaranga menshi cyane hano mu Rwanda. Amafaranga barayegurekura cyane ekipe ihemba amafaranga make cyane hano mu Rwanda buri kwezi. Ekipe y'Amagaju Football Club ihemba akayabo ka miliyoni 7 ndetse n'ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Ayo niyo mafaranga agenda ku kintu bita imishahara y'abakinnyi, kugenda ku kintu bita imishahara y'abatoza ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane ekipe ikenera, birimo guba bagura amazi y'abakinnyi ndetse n'utundi tuntu abakinnyi bakenera bisanzwe. Ekipe y'Amagaju payroll yayo buri kwezi ibihagaze miliyoni 7 ndetse n'ibihumbi 300 yose y'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 15 ni ekipe iri ku mwanya wa nyuma, ni ekipe ya Vision Football Club. Vision rero ihemba amafaranga miliyoni 11 n'ibihumbi 500 yose y'amafaranga y'u Rwanda. Ni ekipe iri ku mwanya wa 15 mu ekipe ahemba amafaranga menshi hano mu Rwanda. Ubwo nyine turimo turakora icyo bita countdown cyangwa se kuba kuma ya nyuma tujya ku ya mbere. Ekipe ya Etincelle yo mu karere ka Rubavu nayo rero nabwo yatanzwe amafaranga miliyoni 11 ndetse n'ibihumbi 500 yose y'amafaranga y'u Rwanda. Ekipe ya Muhazi United ni ekipe yo mu karere ka Kayonza ndetse n'akarere ka Rwamagana rwihuje hamwe rero dore muri ekipe ya Muhazi Football Club miliyoni zose 14 z'amafaranga y'u Rwanda nizo zigenda kuri ekipe ya Muhazi Football Club, 14 zose z'amafaranga y'u Rwanda. Ekipe ya Musanze Football Club ni ekipe yo mu karere ka Musanze mu majyaruguru, ekipe yo nyine mu majyaruguru y'ikina Rwanda Premier League. Musanze rero nayo ihemba miliyoni 14 kwa Trump rwose, 14 buri kwezi mu mishahara. Abakinnyi ba ekipe ya Musanze bazikenyeraho bakajya gutunga imiryango yabo. Ekipe ya Mukura Victory Sport ni ekipe yo mu karere ka Huye. Erwaziri Mukura ihemba amafaranga miliyoni 14 n'ibihumbi 500 yose y'amafaranga y'u Rwanda. Kakuzanguriza Charles ku mwanya wa 10, ekipe ya Gasogi United miliyoni 15. Uyu ngara ko ati ninjye ufite ekipe mu by'ukuri mu Rwanda wipevera buri kimwe 100%. Ekipe ya KNC Gasogi United iri ku mwanya wa 10 ekipe ahemba agatubutse mu Rwanda, rifite ihemba amafaranga miliyoni 15 zose buri kwezi. Kenisi asinya sheke ikajya muri banki bati bari abakinnyi mugende mu basaranganya buri mwe nari muri contract yiwe. Ekipe ya Rutsiro Football Club credit cyane kuri Rutsiro mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba. Rutsiro FC hemba miliyoni zose 16 z'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Rutsiro akameya w'akarere ka Rutsiro arasinya rwose no mafaranga najye kuri konti z'abari abakinnyi bajye kwiteza imbere, bajye kwa bahemba cyangwa se batunga imiryango yabo. Urucaca Kiyovu Sport ku mwanya wa 8. Kiyovu Sport rero akwibaza ngo uti ihemba gute? Kiyovu Sport miliyoni 18 zose buri kwezi. Perezida w'ikipe ya Kiyovu Sport David nubwo ibintu bitifashe neza ariko amafaranga miliyoni 18 zose Kiyovu Sport izarazire kuri bakajya guhemba ba Nizeyimana Juma ndetse n'abandi bakinnyi benshi banze u Rwanda Jihad ba Kiyovu Sport. 18 zose ziragenda nubwo Kiyovu Sport ihagaze neziriye mu ekipa Rwanda kutamanuka, ariko muzikuri amafaranga y'ababayerekwe miliyoni 18 zose za buri kwezi Kiyovu Sport irazire kura. Bugesera Football Club ni ekipe mu by'ukuri mu ntara y'Iburengerazuba miliyoni nayo 18. Ekipe ya Bugesera Football Club nayo irazire kura buri kwezi. Meya Richard ekipe w'akarere ka Bugesera ndetse na perezida ekipe ya Bugesera Football Club barazirikura ati mujye guhemba abakinnyi aba ba Kasongo bamwita ndino mukino wavuye muri ekipe ya Rayon Sport bose bati mugende mujye guhemba abo bose mu saranganye namwe mujye gutunga imiryango yanyu football ibatunga. Ekipe ya Marine Football Club ni ekipe ya RDF mu by'ukuri nayo ihemba gatubutse nubwo ikunze gukoresha abana bakiri
bakiri batoya cyane cyangwa se crazy talent. Marine rero ihemba amafaranga menshi kurusha amwe mu makipe twabonye nka za Kiyovu Sport, Bugesera, Musanze, Mukura ndetse n'andi makipe nka za Gasogi United. Marine rero payroll yayo ihagaze miliyoni 19 zose z'amafaranga y'u Rwanda. AS do Kigali ku mwanya wa gatanu, ekipe y'umujyi wa Kigali ihemba amafaranga miliyoni 19 n'ibihumbi 500 yose. Ano Shema chairman wa ekipe ya AS do Kigali, na undi ni Shema Fabrice, umugabo uri hambo cyane, arabati ano mafaranga mujye guheza imiryango yanyu. Bino payroll nyine na ba Haruna Niyonzima niyo bagiye kujya bahembwaho, basha Prince Buregeya ndetse n'abandi bakinyi bakomeye muri ekipe ya AS do Kigali. Aya yose barayagabanya, ba Chabos Chabarara miliyoni 19 n'ibihumbi 500 yose niyo asaranga abakinyi ba ekipe ya AS do Kigali bakajya guhemba imiryango yabo. Gorilla Football Club no ekipe y'umugabo Haji Mudaheranwa, ni perezida wa Rwanda Premier League, niyo ekipe dusanga ku mwanya wa kane mu ekipe mu by'ukuri ahemba amafaranga menshi hano mu Rwanda. Wakwati Gorilla Football Club y'umugabo Haji Mudaheranwa ihemba amafaranga angahe? Gorilla Football Club ihemba payroll ya miliyoni 20 n'ibihumbi 730 byose by'amafaranga y'u Rwanda. Rero haro bibazaga ati Gorilla Football Club mu by'ukuri ko tubona rive yitwara neza, iri ku mwanya wa gatanu muri Rwanda Premier League. Se Gorilla mu by'ukuri ano mafaranga ino result yo kuba yitwara neza mu by'ukuri yikuraga na iri imbere y'amakipe nka za Mukura, iri imbere y'amakipe nka za Musanze, Gasogi United n'amakipe dusanzwe tuzi ko yitwara neza. Gorilla ko dusanzwe tuzi ko mu by'ukuri iri ma ekipa rwano kutamanuka. Gorilla ibi bintu bigenza gute kugira ngo ibiri ku mwanya wa gatanu? Ariko Gorilla mu by'ukuri ni ekipe ya kane ihemba amafaranga menshi hano mu Rwanda, miliyoni 20 zose n'ibihumbi 700. Ekipe ya Gorilla Football Club izishyira kuri konti y'abakinyi bayo, Haji Mudaheranwa agasinya ati mujye guhemba abakinyi. Ngawe nguko rero ama ekipe atatu ya mbere yo niyo ma ekipe mu by'ukuri naho utabyitega yuko ariyo ma ekipe asanzwe ahemba neza cyangwa se ahemba amafaranga menshi hano mu Rwanda. Gusa mbere yuko nyagarukaho wo gutekereza ngaho muduteza amatwi Radio Nyagatare 95.5 uri kwibatse ama ekipe mu by'ukuri ahemba amafaranga menshi hano mu Rwanda. Atatu ya mbere akurikiranye gutatu twavuga muri yazi cyane ni Rayon Sport, ni Polisi, ni APR. Namwe ho mwicaho ngaho mudukurikiye 95.5 mwibatse mwebwe muyatondeke mumbwire muvetse ekipe mu by'ukuri ya mbere ningi, ya kabiri ningi, ya gatatu ningi. Gusa nama ekipe mu by'ukuri ubona ko ari maritwara neza muri Rwanda Premier League, imwe niyo ubona ko bitarimo biragenda neza, ariko mu by'ukuri nama ekipe yitwara neza. Niba mwasuje kuyatondeka neza rero nanjye kanze turebe n'ibyo mwatondetse ari byo cyane, bundi muraza kuza kugenda mwitikinga cyangwa se muvivura mu ati ino ekipe mu by'ukuri twabonaga yitwara neza cyangwa se ihemba amafaranga menshi hano mu Rwanda. Ku mwanya wa gatatu na indi ni ekipe ya Rayon Sport, ekipe itozwa n'umutoza Robertinho Dokarumo, kapiteni yayo ni Muhire Keveruni, ifite umuperezida navuga ngo mu perezida bari seriye cyane. Ekipe ya Rayon Sport rero ihemba nayo amafaranga miliyoni 44 z'amafaranga y'u Rwanda. Kampani ya ekipe ya Rayon Sport mu by'ukuri irasinya bamuvunyi barekwe ndetse n'abandi bakinyi n'abandi bahirwa ya ekipe ya Rayon Sport miliyoni 44 izave no mu baterankunga nka Skol ndetse n'abandi baterankunga ekipe ya Rayon Sport miliyoni 44 zose ekipe ya Rayon Sport irazirekura buri kwezi zikajya kuri konte z'abakinyi baba bakina badakina bose ikabahembera kugi. Ku mwanya wa kabiri na indi ekipe ya Polisi Football Club itozwa na Mashami Vince, kapiteni na undi ni Zidane Nsabimana Eric. Iyi ekipe ya Polisi Football Club kwa Felix na Muhoranye. Rero ekipe ya Polisi Football Club Rwanda National Police muri budget yayo bakoresha babazi neza ko buri kwezi miliyoni 50 zose zigomba gusohoka zikajya gufasha ababyiringiro ragena ba Hakizimana Muhajiri ndetse n'ababigirimana Bedi baje guhahira mu Rwanda ko bagomba kujya gutunga imiryango yabo
bakaba bajya guhemba nabo bamwe mu bantu babakorera mu ngo cyangwa se mu zindi business zabo ku giti cyabo. Equipe ya Police Football Club miliyoni 50 zose irazirekura ikajya guhemba abakinnyi bayo buri kwezi. Equipe ya mbere mwayumvise nayindi ni APR Football Club. Naho ndaguhereza umunota umwe utekereza equipe ya APR Football Club mu by'ukuri koko ihemba amafaranga angana gute buri kwezi. Twabonye ko ekipe ya nyuma ihemba miliyoni 7, ekipe ya Magaju, ekipe ya Vizi ihemba miliyoni 11, ekipe ya Tenseri ihemba miliyoni 11, Muhazi United ihemba miliyoni 14, ekipe ya Musanze Football Club ihemba miliyoni 14, ekipe ya Mukura ni miliyoni 14,500, ekipe ya Gasogi United miliyoni 15, ekipe ya Rutsiro Football Club ni miliyoni 16, ekipe ya Kiyovu Sport ni miliyoni 18, Nganya na Bugesera miliyoni 18, Marine ni miliyoni 19, Aido Kigali miliyoni 19,500, ekipe ya Gorilla Football Club miliyoni 20,700, ekipe ya Rayon Sport miliyoni 44, ekipe ya Police Football Club miliyoni 50. Ku mwanya wa mbere twabonye ko ekipe ya APR Football Club yo ihemba miliyoni 200 zose. Umutoza Darkonovic ndetse n'abakinnyi nka Niyo Mugabo Claude kapiteni ekipe ya APR Football Club, ba Desnisi Omedi Kiwanuka ndetse n'abata Deo Ruanga bakina ekipe ya APR Football Club amafaranga miliyoni 200 zose zarere kugaza gasaranganywa kuri contract cyangwa se kuri konte z'abakinnyi ba ekipe ya APR Football Club bitewe nayo buri muntu agiye yumvikana ubezi bwa ekipe ya APR FC. Rero ekipe ya Brigadier General Deo umuyobozi mukuru cyangwa se chairman wa ekipe ya APR Football Club ayo niyo mafaranga basaranganya abakinnyi ba miliyoni 200 zose za ekipe ya nizo ekipe ya APR Football Club mu by'ukuri isaranganya abakinnyi bayo. Ngayo nguko rero ni ekipe mu by'ukuri atekereza giri ku mwanya wa mbere. Niyo ngiyo rero ni ekipe ya APR Football Club. Siragutunguye uze kuza kutubwira cyangwa se mugane ungeti niba ibatunguye. Ngaho rero ndaje twerekeza muri ekipe ya Rayon Sport na makuru make cyane tukareba namwe ekipe ya Rayon Sport ni iki kirimo kiratuma mu by'ukuri itarimo iritwara neza yarasezonera ekipe ya Police Football Club mu mikino y'igikombe cy'intwari. Seni Robert Nyabiteye cyangwa se ni cyo Rayon Sport mu by'ukuri n'ubuzi bwayo bashaka ni mukanya gatoya.